Ti Masakbayan. Ti napalabas, naamuan ni Nana Debra, babaan ka ni Nana Mara, nga dan kaayan ayat ni Nicole, ijay syudad. Iti sabali abangir, naipasungal iti rangat nagiti soldados. Naamuan nga ron ni Nana Debra dayta, kat kayat naapaawidin ti anak na. Ngam saan akayat ni Nicole ti agawid. Iti may sangal daw, adu ti naiwagayway a flag ti rebelde, kadag iti pasdak iti syudad. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas a napauluan. Ambisyosa, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ready, men! Move! Rumotang manan! Wait, sir. Parang magkanta na kita kabuso. Nakasagana kami, sir. Una ka, Diego. Sa furtaran da ka. Bumalasi kay ti kalsada. Sumaruno kami. Wait, sir. Oh, ang nakabuso ni Jay. Yeah! Sigamat ti sumaruno. Darasam. Well, sir. Agdiretso ak iti pader iti asideg ni Diego. Imbag tadada iti basement ang nagpak niyan tayo. Medyo nabayag tirani pagdakiti paltog. Adam samot bomba, tanapig samot dun. Kasano nga tanlo adda mo pasamok ni Diego. Sapay do abulan ng ajak nagsangaili. Ha? Kaya't mo asawin? Masikog ka, di kayo pa'y nagkalaysa? Huwag nga rod. Kunak no sa anak pa'y ngagsikog. Ay, day takot tay kunak. Di mo ko mainuray ang nagkalaysa kayo, sakbay anak idan na ka. Nalpasen ti amin. Saanin ang may babawi? Di may sakanton nga inangawan asawa na. Kasanon no agpaysong adagayam asawa ni Diego. Anya? Ay, madamaman gayam man ti rinupak ijay syudad. Nakaamuam? Kasta tinyos iti radyaw. Ado ka no ti rebildi ijay. Kaya't da ka nung agawon ti syudad. Kasano nga tati anak kon? Kas dala siguro marabutit nga aglemlemang iti abot. Napantumot ngamin ijay. No dim ngaglaho makanyak. Sapay soldadon sa mo ti kaayan-ayat na. Soldado? Imbaga, no adda mabalin apagyan ang daaday da mairaman. Kasano no simurot iti soldado kat nairaman? Ay, nasaan kumamata? Ay, nailiklik iti trabaho dito'y away. Ngam riribok mat tinapanan na. Imbagta da iti basement ti balay ko. Kasanungay do awan. Uwan nga ron, nana. Imbaglaangan tawan nakastruk a rebelde dito'y. Tidakas, no agbayag da ito arin lupak. Kasano no maibus ti abasto tayaw. Sapay awan pa'y kuryente, nana. Natamaan sa matiling niya tayo. Ay, unlakit di abal asang ko. Ay, no maibus ti kakaiso na kandila tayo. Kasano tayo pa yan? No apay mat ngamin dagita rebelde, ah? No niya launay ti kayat na dagita. May ramraman tayo pa'y kitden, asibilyan. Kasano kami pa niya makaawid ijay lugar mi, nana. Ay, abangan na awan pa'y makabiyahe balasang ko. Tamadama ti rinupak. Ado ka nung amin tinakastrak a rebelde dito, oy. Imbaglaangan, nana. Tawan ti imay dito'y balayo. Ayan ni Diego. Apay ajak makita. Saan nga ta akimuyog kadag iti daduma akakaduan? Idi nagtataray tayo, Commander? Pumulong ka. Ada bomba. Agpatulitan iti babang. Tantanitan, sir. Imbagta na si puta ka. Imbagta saan abimta ka dagos. Ayan nga ta ni Diego. Di na nga ta nasiputan tinagturungan tay-tay. Padasan ta sublihan. No agkalma ti putukan. Padasak nga awagan ti cellphone na. Agawa nga. Delikadon dito ehenta. Apay nga tip-tip tayo ti barukong ko. Ang mga no at damot ipasimudaag day ta panagtibayong balasang ko. Kasta nga tanana. Asino tinalagip mo adagos, idi nagtibayo ka. Ti ama ti sikog ko, nana. Adda nga tadakas anapasamak na. Ay, di tay amo.
Ngam kunada, ano asino kanu ti malagip mo no kasjay nga agtibayo ti barukong mo. Adda iti paggan, kasta ka di, Nana. No saan a pagsayaatan? Amang ano, pagdaksan, balasang ko. Sapay ko matapagsayaatan nga rod ti itdan to'y panagtibayo ti barukong ko, Nana. Naawagam ka din ni Diego. Agriring ti cellphone na. Ngam saan mata sumungbat, sir? Sige, suportaran ka. Aging ga makadanon kay ti pader. Kalpasan na. Suportaran nakmat. Taumayak mat. Sige, sir. Tumaraya kun. Sumaruno ka maten! Sumaruno akmat. Naimbagtasan ka na tamaan, sir. May sapay ablak ti terayenta. Ag sinuporta tamanan. Barang makita ta ni Diego. Sige, sir. Umuna akmanan ijay. Agtultuloy ka di pa'y tirinupak. Uwan ka no. Pasaray ag pipinaltog da. Intun kwan, sumardeng. Ado ka di dagita rebelde? Anya ka di ti panggap da, tamakirangit da pa'y. Saan ka no pa'y nga ammo ti bilang da? Tada da iti uneg ti agduduma a pasdek. Kaya't da nga agawon ti pasdek. Bumbaan da ka di ti pasdag ngayan da. Kapilitan akasta no di da pa'y la sumukaw. May raman tukit din dagiti sibilyan. Ti anak ko launay. Ay, nagpaknida mo siguro na. No awan la katribilde anapan iti pagigyanan da abalay. Malisyam ayat ti bomba. Di namat amo apilyan ti rebelde kan sibilyan. Saan damot basta bumbaan no awan rebelde? Sir, ni Diego. Ha, dara-dara. At datama na, sir. Sige, ipantay tinatangod a lugar. Katagasan tati sugat na. Di ta maipanadagos iti pagagasan. Taado dagiti kabuksor. Napukaw na tipuot na, sir. Ado tinagsaya-say adara na. Tulungan na ka. Ta first aidan ta ni Diego. Yes, sir. Nautpot ti sugat ko. Gapsuta ka. Ikanda ka pa iti agas, apangontra iti utot. Di mo unay marik na ti sakit. Atoy. Sige, tumaramday ito eh. Kasano da ito yan? Gapsuta ka. Di mo't mabalin nga ipanta ka iti pagagasan. Adu pa iti kabusor iti aglawlaw. At adda maisagmak tayo. Nurumwar tayo dito'y naglimangan tayo. Ang mga namaadasan nakit, Dara. Aganos ka pa eh. Inton sumipnat. Sigurado ang makarwar tayo dito'y. Nakaturugan ni Diego, sir. Napusyawan. Gaputado tinagsayasay adara na. Imawag akmatan iti medics. Barang addada inton madamdama. Imbagak matan ti lokasyon tayo. Sapay la kumataw may daadagos. Dua asaka na tinatamaan. Delikadong ti kasasaan na. Ngamawan maaramidyan ta. Madlaw kumot day tasar. Narapet tang agpaiso dagiti tama na. Ngam agsaysayasay lata ti dara na. Kaasimat ni Diego. Kasanong ti pamilya na. Huwan nga rod, sir. Makapuutan ni Diego. Imbaglakit din, tayo may adagos dagiti medics. Nakadanon tayo dito ospital. Kaasimat ni Diego. Nadangran dagiti saka na. Kat masapul ang maputad. Kasta ti imbaga ti doktor, sir? Inawagan dan ti asawa na. Tapno da mga sikas kun kwa na. Umay kadipay dito iti asawa na? Bueno, ijeton ospital apakayakaran ni Diego ti papanan na. Agsasabat nanto iti ospital apakayakaran ni Diego. Kaasimat ni Diego. Saanen ang makasubli a soldado? Tamaputi den dagiti saka na. Impaglaangan ta nagsanod dagiti rebelde. Makasubli tayo mo't lang iti sigod at trabaho tayo. Ngamapay nga awan man na ti awag ni Diego. Amangan no makumikum da pay laang. Hindi man la umawag. Tapno amok na ti kasasaan na. Amo na ka di amasikog ka? Saan ta sorpresa ako ma.
Niibaga nang agkalay sa kami. Ngamti sa ludsod, apay nga rod, adi na ka man laawagan. Barang umay danto inton manglukat ti restaurant. Manglukat tayo kano, kalpasan ti sumagmamano nga aldaw. Oh, kumusta? Apay nga awan ni Diego. Bambantayan ti asawa na iti ospital. Ha? Ospital? Anya ti napasamak kan kwa na? Napaltugan ti duasa ka na. Kat pinutid dan. Ay, kaasimat nga rod no kasta. Pudno nga rod nga adda kasamyento na. Wen man, iso tinawagan ti opisina mi. Kat iso ti mangbambantay itakin ni Diego. Sapay ni namnaman ni Nicole nga ikalaysa ni Diego. Kasano ko mga ikalay sana. Kat adda lang nga rod asawa na. Ayan ka din ni Nicole. Sana simrak. Maditibagi na. Taaginaw ngamin. Anya? Aginaw? Imbagak mat ngamin kan kwa na. Nga dan asawa ni Diego. Saan ka kumamakmaklat iti ibagak ha? Pakiredom ko matipakinakam mo. Anya dayta, ibaga mo. Imay ngamin ni Chris iti restaurant. Imbaga na anapaltugan kano ti saka ni Diego. Kat impanda iti ospital. Anya, sa dino nga ospital tamapana. Saan ka kano amabalin amapan ijay? Taadda ijay di asawa na. Inawagan kano ti opisina. Anya, apay asaan na siya tinawagan da. Agsipod ta ti kasamyento ti asino man a soldado ti maawagan, anyaman ti mapasamak kadakwada. Kat, kumustan ti kasasaan ni Diego? Saan ka nun ang makasubli ka soldado? Tanaputo den dagiti do asaka na. Timot kasamyento na ti mangawat iti benepisyo. Gapo iti napasamak ka ni Diego. Anya, kat siya, kasanong Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na dinggen, tituloy ti seryetayo itaalawas ang napaulwan. Ambisyosa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, iti inkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naibagan ni Nicole ken ni Melba, ngagdadagsenan da ito'y. Kabayatan na, rinaot dagiti soldados dagiti rebelde, ket napaltugan ti duasaka ni Diego. Napakaruan ti saka na, isu akapilitan amaputed, naidanon mat ken ni Nicole tinapasamak. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo itaalawas a napaulwan. Ambisyosa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ti kasamyento ti asino man a soldado ti maawagan, anyaman ti mapasamak iti soldado. Kat, kumusta ni Diego? Saan na makasubli ka soldado? Tanaputod, dagiti do asaka na. Timat kasamyento ti mangawat iti benepisyo, gapu iti napasamak ka ni Diego. Anya, kat siya, kasanong akon? Sapay masikugkan. Aganak kaabalasa. Masapul asaan ang mapaay ti ambisyon ko nga agnaad iti syudad. Anya nga ro ti aramidam? Kasano na aganak kan? Di kapilitan nga agawid kan iti lugar tayo? Sigurado nga gungat dagiti dadakkel ko. No maamuan dati kasasaad ko. Anya ka di ti pampanunutan. Naliday ka man. Malagip ko ni Diego. Dito'y kami anang kita. Inarapang ko ang babaan kan ko.
Agnaadak dito syudad. Naman niya tinapasama. At damat gayam asawa tiyawanan bain alalaki. Madingamin, no agaramat kay ti sabali a tao, tapno magunod mo ti ambisyon mo. Oray anya a pamuspusan, aramida. Saan ka dingad adda na isagmak ka? Nagsikog ka, adi na oras. Awanan bain ngamin dayad, Diego. Mga ramatak manan iti sabali. Napod ng samat ni Chris kanya. Anya? Aramata man ni Chris? Apay kiti na saan? Saan kumamot ani Chris? Kasingpot ni Chris. Anya? Apay analiday ka balasang ko. Kunang amin ni Nicole, nga aramatan naman ni Chris. Tapno magunod na ti ambisyon na, nana. Apay nga rod amalidayan ka. Adda ken ni Chris dayta, no paaramat ken kwa na. Diyak namin kaya tamay sagmak ni Chris, nana. Kasla maawat ako, no apay adi mo kaya't amay sagmak ni Chris, balasang ko. Anya ka diti amuyo ang makagapo, nana. Agayat ka ken ni Chris, balasang ko. Ha? Saan mo't nana? No isakit mo ti may sa tao. Kaawatan, nga addarik nam ken kuana. Mapanak ije syudad. Kaya't mo ka diti sumurot kanyak. Kaano ka kadi amapan? Umayak mamat. Saan mat ngamin nga agawi di anak ko? Enton bigat. Masapat tapno makadanon tadagos. Alaman nga ron, tay nakmangala itinatag. Taimbag lang nga ipasabat kumat ijay. Sana bale, tain to do kanyak ni Nicole ti boarding house da. Green ti pintor na. Padasig ka pagawidan. Makapadanag mat no at damadama ga rin no upak. Saan mat kidi akanayon nga adda rin nopak ijay. Ne, da kayo matgayam, nana. Imbag man ta nakaumay kayo dito syudad. Wen balasang ko. Ayan ka din ni Nicole. Aday di silad mi, nana. Nakaidda. Madmadi samot ti bagina. Agurigor ka diti anak ko, basang. Saan, nana? Ala, umay kayo tamapan tayo iti ayan na. Alaman nga ron, mailiwak pa ikat kan kuanan. Sino ka diti kadwayo nga imay dito eh? Ay, ni Mara, ngam ada ka no papanan na. Insuro na laeng dito, isa napanmat laeng ija papanan na. Umay kayo nga rodan, tamapan tayo iti silad mi, nana. Nanang, asino ti kadwayong imay dito eh? Kasano nga amuyo dito eh? Insuro ni Mara. Ada ka dirikrik na, tanakailad ka mat? Ay, awan nanang. Nabanugak la siguro. Na nagmalmalumak ang nakatakder iji restaurant.Ag-awid talaangan, tapno saan kang agmalmalam ang nakatakder. Diyak kayat ijay away nanang. Kayat ko dito syudad. Apay ka di adi mo kayat ijay. Katawan ba't unay adu at trabahom? Awan ti pagsweldoan ijay nanang. Awan makukwarta. No kayat mo ti kwarta, ingka makitang dana. Ay, diyak kayat yagmalmalam nga agkainaran nanang. Debra, agawit ta ka din ijay away. Di mo matkadwa ni Nicole. Kunak man no yawid maun. Saan namat akayat ti agawid ijay away? Kay kayat na kano dito'y. Ti kinawan siguro ti pagswelduan ti saan na pangayatan ijay lugar tayaw. Day tama ti rason na. Saan kumat nga rod ang mapilit? Anya pa'y ngay. Inta nga roda ni terminal ti basa. Huwag na. Kunak no mayawid ko ti anak ko. Saan mo? Kat umay kantumanan dito'y syudad nga umiliw kan kwa na. Ay, anya pa'y ngay, no di kasta. Saan akas idi, ang nakahitan alert tayo.
Mabalinan ti rumwar. Basta saan nga itiruar ti syudad. Inta mamat mang restaurant, sir. Iti restaurant, akanayon yung apapanan idi kan ni Diego? Wen, sir. Sir patak man jay may sa servidora jay. Nasingpad kan napintas. Ikagumaam nga rod barang makaasawa ka maten. Tapno da pakidayaan. No kaya't naklakit di, may sakan to aninong sir. Ariglado. Di talaga yam. Uray tumulong ak pa iti gastos. Nagmayatin nga no kasta, sir. Adamang tulong kanyak iti gastos. Isu nga ikagumaam. Nabayag basit, adi ka imay dito restaurant. Sige, agtugaw kayo. Adi ti menu book. Pagyaman kami. Awan anyaman na, sir. Chris, kumusta ka? Kastoy lata. Kumusta ka mat, Nicole? Kastilat naman. Itataawanan ti rebelde. Mayalis kayo kadimanan iti destino? Urayan mi. Noan niya ti order iti nga to. No awan ti order. Dito'y kami pa'y. Nasaya at matnogyan kayo pa'y dito'y. Nataltalgad mat na ang ti syudad. Noda kayo ang soldado. Kaya't yung kaditi ka dami? Permian, kasano kami kumanoawan kayo? Tinagi ko siguro dagiti rebelde ti daduma apasda. Diyak makita ni Melba Ayan na ka di. Tumultulong iti kusina. Nagbakasyon nga mintay kusinero. Among ka di, nga idi adda ka di ti kusina, imay da Chris. Kasta ka di? Sikat nagserbi ka dakwada? Una, penayaban na. Ay na, nagragsak pa'y ang makisarsarita kanya. Barang iso ti pakabuklan ti ambisyon ko. Apay aya nga aramidem nga abalbalay ti ayat, gapo iti ambisyon mo. Siyempre, tapno matungpal ti ambisyon ko, ti arapaap ko. Imo na, naisagma ka ni Diego. Masikog ka pa yan. Saanan ita? Apay yan. Kanayon ka matang nga aguyak. Apay nga min adi ka mapanagpa-doktor. Ay, adayo pa'y itibagis na itinuuyak. Nakalang abak la siguro iti agdudo mga aso, iti adarin no pa. Imbaga damot nga min idi nga agmas tayo. Di ka mat nagmas. Ay, masikuranak nga rod, akanayon anak kamas. Hello, Diego. Kumusta kan? Kastoy lata, bro. Nakatugaw iti wheelchair. Maladingitan para kan ka, bro. Ngaman niya nga rod. Sana bale. Ta saan kayo umat nga agrigrigat iti pamilyam? Well, nagkiti. Ngam, dumalat ta. Nakumpleto ti saka. Makapan ka iti kaya't mga papanan. Wen ba't kiti bro? Kasano kayo matita, bro? Awanan dagiti rebelde. Idi simbang pati reinforcement. Nagbuteng damot laeng. Agyan kayo kadipay dita. Nalabit. Awan pa'y ngamin ti order iti nga to. Nga umalis kami. Kastapay, bro. Umawag ak tumanen. Bye. Aldawan. Apay adi ka pala nakarubwat. Intan iti restaurant. Nagdagsan ti barokong ko. Aglaladot. Saan ka kadi asumrak? Barang makaumayak inton manam. Tani, marigata nakita pa nagsikog ko. Uyak kan tumat namin nga uyak. Kaduan kan iti doktor. Iturog ko lang ito mayatan. Sige, maturog ka nga rodan. Tamapanak mo tan iti restaurant. Sige, taumayak inton malam. Si kamot gayam dayta. Apay, Melba. Di na ka din mabigbig. Nakangato nga min ti basbasaem ang menu book. Nakalingad iti rupam. Kung nakalakit din, no di na kon mabigbig. Nakapili ka din iti orderan? Wen, dahito man, no? Awan samat ni Nicole. Awan, kunana nga inton malam asumrat. Kastagayan. Mabalin ka diti umay pumasyar iti boarding house yo? Mabalin lata Ada ijay ni Nicole.
Di ka matsimrat itay. Umay ka no pumasyat ni Chris dito inton madamdama. Umay pumasya. Ay na, imbagman. Agsagana, tap na napintasak, iti matang na. Sige, orayam nga rod. Nabanugak namin. O sige, taurayak ni Chris dito'y salas. Kumarkaron samot day tauyat mo. Kan madlaw akimutong ka. Madlawan ta tiyan mo. Noon nga rod, saanan ang mailamang ti tiyan ko. Sapay sigod nga dabilbil ko. O sige, tama pa na kundi ta si Led. Anya nga tanga oras ng umay ni Chris. Diyak mo no anya nga oras. Orayam latan. Imbagman tayo may kaping masyar dito boarding house, Chris. Apa yan? Imres ka, met. May mayat kit di atap na sexy. Sexy ama si Kog? Anya nga tating kinaot na iti bulsana. Face mask. Ayan ka din ni Melba. Mabalin ka di pakiayab? Sige, tain nakayaban. Agyaman na. Nag-face mask kit din iti sangok, idinaguyagan. Diyos ke, kaariyak na kaditi loko. Sinalbag day ta, Chris. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napaulwan. Ambisyosa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas, ang napaulwan. Ambisyosa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ayan ka din ni Melba. Mabalin ka di pakiayab? Sige, tain nakayaban. Agyaman na. Nag-face mask kit din iti sangok, idinaguyagan. Diyos ke, kaariyak na kaditi loko. Sinalbag day takis. Adan to aldaw mo kanyak. Inton kon, saan kon nga inay ayaban ni Melba? Hay, surun kon. Ni, adang kamutan. Awan ka di pa di sa nga ilim? Salbag day a Cristobal. Awan mat, saan nga imay? Ni, kuna namat nga umay. Ang mga no adala ang nakataktakan na. Hay, uray saan ko ang makikita day di a Cristobal? Awan na sakit abakran ko, ha? Ada ka di basol na kan ka? Apay akasaron mo di tao. Diyak kayat akasangot ilaad a tao. Saan mo't unay analaad di tao? Nagsingpot tupay. Oh, agin sisingpad ano adda kayat na. Anyangay ka mo, ha? Manipod nagbalin a customer iti restaurant. Awan pa'y nakitak amading aramid na. Diyak amo ken kwa na. Day, agmay-may sakabat dito'y salas, barok. Awan ka di damel ba? Napaninayaban ni Nicole. Yan, awan matanan na. Sige, ta siya akong timapan mangayab ka ni Melba. At da itayon, nakitak asimbang pot. Agyaman na na. Itay pa'y ngamin anapan inayaban ni Nicole. Nala, aguray ka laang di tabarok. Madamdama, umayon day jay. Nana. Madamag ko man lang. Adda ka di sakit ni Nicole?
Ay na, manipo, jerin lupak ti rebelde kan soldado, nang ruginday jay barok. No kasta, nabayagan dayjay nga uyak na. Wen barok, di na magngamin kaya ti mapanagpakita iti doktor. Melba, ilukat mo madiri daw ti silidyaw. Mabit lang, Nana. Anya ka diti maipay ko, Nana? Itaypay ni Chris dita sa alas. Apay adi ka rumwar. Ha? Ni, adamot itay ni Nicole di tarwar, Nana. Di na ka di nakita? Saan ba't ka ta ni Nicole ti sarungkaran na? Sika. Ha? Imbaga na ka di, Nana? Ti amukot ni Nicole ti sarungkaran na. Imbaw na ka no ni Nicole ang mga yabkan ka. Saan ka di nga imbaga ni Nicole? Saan mat, Nana? Awan imbagbaga na. Ay, rumwar kakit ni ditan. Itaypay nga agururay jay tao dita sa alas. Kunak mo ni Nicole ti pasyaram ako nam. Iso nga imbagak mo't kankwana. Imbagak ka di, ani Nicole ti sarungkara. Sakbay nga imbagam nga umay ka sumarungkar. Ni Nicole pa'y ti dinamag mo itay iji restaurant. Dinamag ko laang ni Nicole. Tanadlaw ko akanayon alumangan iti trabaho na. Kanayon nga rod na maulaw. Kan agkakapsot sa aglaladot pa'y. Alo ko yung agpa-doktor. Ang mga noan niya daytan. Masiguradok ano si katimang ibagamapan kayo iti doktor. Naparpartakpay ngam alas 4. Wanan na kaadagos. Narigatan. Ang mga no ibagana, asyak ti ama ti sikog na. Melba, mabalin ka din ngayon ta matagpasyar, kalpasan ti trabaho. Ha? Sa dino ko matipagpasyaran ta? Sika ti agpili no sa dino. Noan niya ti kayat mo. Kayat ko maten. Kayat mo ka di tawisak mat ni Nicole? Ang mga no kumaro ti angkit na. Makabasol tapay. Apay ngay nga ibagam nga adda angkit na. Doktor ka di? Saan ka di nga angkit ti awag da iti kasjay? Kanayon nga aguya? Saan tayo pa'y nga amunoan niya dayjay? Imbag no mapanagpakita iti doktor. Tap no maamuan tayo, noan niya ti sakit na. Basta. Intag pasyar, kalpasan ti trabaho. O may kasukunan ditoy. Sige, matungpal ti kalikagom mo. Agyaman na, Melba. Sumbatan nakmatan na, Melba. Napudnuakan ka. Saan ka di ani Nicole ti ayayatam? Iso nga minti mo na nakita kidi. Ngam, si kagayam ti talagang ay ayatak. Di nakadilukwan? Akas iti panangloko ni Diego kani Nicole? Sumbatan nak, agkalaysata. Sakbay amayalis kami iti destino. Ha? Kalay sa adagos? Tapno mamati ka napudnuakan ka. No kayat mo, kasarita kung dagiti dadakil mo. Ay, sige, sumbatan ka. Ngam saan tapay nga kalay sa adagos? Ha? Agpaiso ka di? Sumbatan na kon? Di ka di mamati? Pues, no saan ka mamati? Ibabawit na Ay, ro. sana. Ay na, nakaragragsakak. Sinungbatan nakmatlaangan. Oh, kaano ti ipapanmi di balayo? Tapag sasaritaan tayong ti kalaysata. Aguray tapay mat iti sumagmamano abulan. Ha? Kasungsungbat ko pa'y laangkan ka? Agkalaysatan adagos? Hello, Diego. Kumusta ka? Hilo, sir. Ibagtadidak pala nalipatan. Si Kamat. Mabalin ayamat ang malipatan da ka. Kat nabayag tayo nga nagkakadwa. At ang sakit na patag na ipadamag mo, sir. Dandanin sa mga asawa ni Chris. Di servidora, nagnagan iti Melba, ti kayan ayat na. Kasta ka di, sir. Idanon yung to, tikablaw ko, sir. Ariglado. Dahit alang ti badamag kugan ka. Bye. Kaano ka di man nanti ipapantay dyan syudad? Kayat mo ka din ba nanti agpasyudad? Wen ko ma, kailiw ko man nanti anak ko. Apag iso, mapanak inton bigat. Di agkuyog ta. Wen,
Taawan ka numatan ti bakbakan ni Jay syudad. Wen, ta nakapanaw ka nun dagiti rebelde. Nasaya at mat. Nakaamamak no kas Jay nga da mapasamak arin nopak. Imbag tasaan nga amin apasdak kat sinarrak dagiti rebelde. Dagiti laeng kursunada da apasdak ti sinarrak da. Papanam ka di, maliw na na. Ada date mi ka ni Chris, nga mabit kami laan. Saan kami nga umyan, iti papanan ni. Ta kayon kin ni Chris? Sinong bata kon? Ta nagdagulit mat ngamin. Kasta ka di? Ala, kumaro man ang tauyak mo. Madiday ta na. Ingkagpakitan iti doktor. Mapanak to. Kasla ka na yun, nakpaya mabanong. Nabayag ngamin ang day ta nga uyak mo. Binaybay ang tumat ngamin. Kimutong ka ang dakkel ti tiyan maw. Masikog ka. Pakawanan nanang. Masikugag ngagpaiso. Ay, karangganjang. Ayan ti ama ti sikog maw. May sa soldado nanang. Sa bali pa day tauyak maw. Ayan ti nakasikugkan ka. Ada asawa na nanang. Diyak nga minamong ada asawa na. Nagsagmakalakat nga rod. Day taga di tinasarakam dito'y syudad. Sorry nanang. Didak ko manungtan. Ala, agsagana ka takaduan ka iti doktor. Ang mga dudakis pa iti mapasamakan ka. Anyat imbaga ti doktor a resulta ti x-ray. Ada ka no tama ti barak nanang. Masapul ka no apres ko nga angin ti manang abko. Kasapulan nga agawid ka ijay away. Tapres ko akanayon ti angin ijay. Awan ti polusyon. Numabalin, diyak kaya ti agyan ijay away. No saan agapoy ti ambisyon mo? Saan ka nasikugan? Ken saan ka nadaan iti kasta sakit? Nakalang abak iti madi a chemical. Idi adda rin no pag ti rebelde kon soldado. No adda ka ija away. Awan kumadayta. Sapay nagad o ti reseta ti doktor nga agas. Naibaga ni boss iti restaurant. Asumargang kapay kano. Aging gana adi ka makaanak kan maimbagan. Kaya't ni boss asumardang ang trabaho. Ladingitat, ngam kasta timbagana. Amangan kano no pumanaw dagiti customer. No ada agoy uyak iti restaurant. Kasta timbaga ni boss. Anya pa nga iti sarka kat masikugak matdan. Isingasing ko atap no maimbagan ka. Agawid ka pa'y. Tainton makaanak ka. Di agsubli ka manan dito eh. Agbati ka dito'y syudad. Umay kamin tungot lang iti away. Tatulagan min ti kalay sami ka ni Chris. Agkalay sa kayo. Imbagman. Itatawa ng trabaho. Kapilitan nga agawid ka ijay away akasursuron mo. Kapilitan ananang. Tawan matan pagbiag ko dito eh. Tainikatdak matan iti trabaho. Kastamat nga binanti ka sa saan mo. Kapo iti kinairresponsable miso akas ta tinagbanagam. Ay, agsubli ang matlaang iti away adim makalak. Imbag ijay ta saan ka maisagmak. Inton makaanakak. Agsubli ang matlaang dito'y syudad. Kat, ti anak mo, panawam ijay away. Agyaman na kada kayo amin. Iti itadabunuyo iti kalay sami ka ni Chris. Agyaman kami amin kada kayo, kakabsat. Tablaawan kayo. Imbag ka pa'y Melba. Taingkalay sana ka ni Chris. Ay, agyan kayo kadi dito'y away tayo. Ada kanugatangan ni Chris abalay iti syudad. Kaya't masawan. Addan to balayo ijay syudad. Kastamot ti ko na ni Chris.
Agpaimbag ka ha. Adapay lang ang uyak mo. Nagkasat kan, kasta ako maangan. Kaya't ko ti maadaan iti balay, ijay syudad. Apay analiday ka. Umapalak itigasat ni Melba, nanang. Siyak tiin mo na nga inaran ni Chris. Ngam ni Diego ti sinong batak, gaputan na tataar. Inton maminsan, saan ka ngagdardarasudos? Gapula ang iti ambisyon mo, mangaramat ka iti tao. Ay sana nasaya at tikasta. Itaan na amiris ko, adye tao asaan ko nga ingkab kabilangan. Isugayam ti husto ti aramid na. Sinayang mo ti gundaway. Si kagayam ti mo na nga inaram na, ngam inwalin mo may. Wan nga rod, nanang. Kat jay pinili, sakit tinakam ti impaay na. Naamiris mo ka din, amade ti mang tagibasik. Ti away at tinagibasit mo, isumat laang ti kamangam no at darigat mo. Apalak tinasaya at agasat ti gayam ko. Nagsayang nga ambisyon, tasabali tinakagunod. Nupay kasta, agbalbaliw kan, para itinasaya at amasakbayan yo, itipas ngay munto. Da kayo matimasabat ko. Papanay nyo ka di. Agsubli kami iti syudad. Mapanmikitaan di gatangan ni Chris Abalay. Kasta ka di. Kan, agsubli kayon to ka di pa'y dito eh. Una, mabalin ka di alipatan tinaggapuan. Uray matunoy ti anyaman nga ambisyon. Saan latta mabalin alipatan tinagtaudan. Sumarongkar kamin tulat ta dito eh. Imbag pa'y kan kamel ba? Nasaya at tinagbanagam. Siyak nga ambisyosa. Awan nasaya at anagbanagak. Tamad iti aramid ko. Iso nga agbalbaliw akon. Para iti nasaya at to amasakbayan ni. Iti agbalin nga anak ko. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Ambisyosa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.